Kami pite ni simsom le ko ni chun arambai tangle tele UNLF Pambe group ho heruk lama adim set away ti thu om je in security tampi kem ma chi loi helicopter chi loi ki phi phama jeng da na hi bin Asian media ten wang eti hole UNLF Pambe group ho ku ki khu lut go do hi I macha ana sei phapu upu bin ahin national paper phabet min home ministry a thulhut umdanin ana sei win amasa penin a video clip ho hi neu cha khat ga we khom kit tadi hi ti weผมนั่นที่มาที่สุดตัวเดียตัวบุ้งกันหนุ่มไอ้กับนั่นก็ให้รอกตัวน่ะเฮลิคอปเตอร์นี่สิเดลัยริบะเกสเปอร์สิมาคงนั่นนี่เขาจะขามมาก็มีแลนดิ้งตัวดิเจ้ที่เลว่าคนผมยิงว่าหรือว่าเรางั้นสิกี่ทีมอันนี้เราก็หุ่มลักสู้เลยมีท่าจะบุลวาร์มาตุ้งดามุกทำแล้วไหมHiti a heruk lang operation ke bol na thu ho ji in mail he ho social media news so dunga torbung kang bai lang ku ki hon thalaka mole security force on heruk lang operation a bolwe tin governor pa chunga nasata in mail he ho ana lunghang ki duin thalka ho mat do hi a chule governor pan adin mun a thla lo le boina ki sim jing ding a hi chule ban ki bol jing ding a hi tin mera pai bi ho le ko komi te chun ki phinna ana nei ki duin a video ho cham khat ga be khom ki ni ti we torbung da kapna raga herok to operation changbagi mawong ma tori se masi karigino asigum basi tawigano akoi herok shanti oina leiriba herok sida irang thonga ba sinbigano haiba simso haijari ngarang na handa torbung balada kuki singna bom nongmai kaptharakpa adugumba mafamdu dadi sipai mayam changsendana adugumba lana toriba terrorist sing adu phana budi hona bidraga ngasi ayuk angan badagi herok ta state force amadi central force ki masing yamlaba sipai singna लाल लाखपदौना रोल अमदी हेलीकॉप्टर यावना यामना साथीब मोंगदा लेरक खुलकता केस पर यावना हेरो की प्रजा सिंगबु यामना अकी अखंग पोहनगी बसे हेरो की प्रजा सिंगना यानिंगदब अमदी पेंदब फोंदोकचरी अखोइना हुजिक लेजरिबा मफम असी याइपोक बाजार दा अखोइ फमलिबा वाकन मिफम असिना अपुनबा अखोइना फोक सयागा अपुनबा क्लब ऑर्गेनाइजेशन सिंग अमदी लोइना ऐपो अपुनबगी मया पाइबे मदी कैथल अपुनबगी इमा सिंह पुन्ना कोई पुन्ना फमजबा वाकत मिफमनी फमलिबा वाकत मिफमसीगी मरमना अखोइ ngरang han हप्ता अमखक्ता ngaइबा आईडीपी सिंह अखोइ मयुमदा हंजनबा हप्ता फारकपा मतम असिदा कोकिने खंग खंगौदना तोरबुंगदा नोंमै कापथरकपा अमुहना नोंग अटैक तोरकपा नोंमै खक्ता नतना बोम यावना अखोइ खरा कन्ना कनो तोरकपा सिदैसा अखोइ यामना कंडेम तोई मसी याम स्ट्रांगली कंडेम तोई मसी याम थीना अखोइदा मैतैदा मुका नौहौना हन्ना सिंगनाबा मा अखोइगी अचाक ममैदगी हेजन बदौना थोकले अखोइ हाना याम कन्ना लौरमी हाना याम कन्ना हाइरमी इमा सिंह लूप सिंह ऑर्गेनाइजेशन सिंह
अकोई नोंगबुक सयांग अमदी यारिपोग अपुनबगी मैरा पाइबिसिंग इमासिंग अकोई लेप्तना खोंजंग खुदिंगमक्ता सरुग याजै मसीगी खोंजंग मसीगी मांगोइना अकोई प्रेस नोट सो अकोई तोपा लैग्रे तबुदबो हौजिक लाइबा फिबम मसिदा अकोई याम कन्ना हाइबगी महुता खुद ओइना याउनिंगकपगी फिबम अमा लाए अकोई जे अकोईगी फाजललगा पुंजललगा लैरंबा अकोईगी वाखल लौसिंग थौना हक्चांग पुनमक हुजिक फाजनबा ngamक्तरे अदुना अकोई याम अतमना अकोई याम मणिपुर की प्रजा से अतमना अकोई कनागुंबगी थविनसिन खरना कुकी जे इनसलगा मैते अतमना मैते प्रूफ से मांगना अटैक तो अब्रा हाइबजे अकोई की चिंगनबा लैरे मसिदा पीआर गवर्नमेंट लैना लैना हाइबदी पीआर प्रेसिडेंट रूल थमना सिक्योरिटी फोर्स मतिक चाना लैना स्टेट फोर्स मतिक चाना लैना कुकीना मैते ताबलमदा मैते हेड तारपगा करम ग्राउंड अटैक तब ngамदोइन हाबसे कोई मणिपुर मियाम गे मदि याइपो अपुन बई मालुप अमदि ऑर्गेनाइजेशन सिंग सिगी अचौबा वहंग अमनि मसिगी पाउखम अथुबद पिबिरक्पा यामना फगनी नतबा तारगदि मदु अखोई क्वेश्चन हंगा पाउखम पिदना नमदलगा थमगा सेंट्रल गवर्नमेंट अमदि मणिपुर गवर्नमेंट की हौजिक पीआर लैंगा की गवर्नर न हौजिक अखोई मणिपुर प्रजा सिंग सानबिरिबा अखोई लीला असी अखोई जी करम मौगी ड्रामा नो करम मौगी पॉलिटिक्स नो करम मौगी राजनीति नो है बसी मसी पाउखम थुना पिबिरउ अमुका मखा ताना अखोई न फमलिबा वकन मिफम असिगी हेक नोंगानबगी निमितगी मखा ताना नौना कुकीना अखोई द एटेक तो अबा एनी बोम ओइगेरा नोंमै ओइगेरा एनी काइंड ऑफ इचम चंबे एटेक अमा ओइजनु मदु तौप मतमदा अखोई हुरुम नाइदना जात बिजात नाइदना मणिपुर की प्रजा पुनमंगना अकन ममोंगदा हरप इहौदा मणिपुर लैरिबा पीआर गवर्नमेंट अमदि सेंट्रल गवर्नमेंट मसाना याजगदबन garang torbungda nongmai kapthare awana ai ngarang chacharui yingbada yam nungaitaba phibam chadaba lei adubo security laina governor na ingna chikna lairani aduna noi khulai myam cylinder tawroi pigreba pira matungda ngarang di bom top kaptana kongkut ka yam le hore udradi khangaroi ado han ubira mani media singdi anu sigomba awana leira matamda governor na chup chap amata haidana tumina leibacha governor sidi khwai de na matik chadaba ai khoi na khwai de na pamdaba governor ni haibacha ai media khutang da chokthok na thamjage aduna mathau ma khangdaba governor kari gi tumina leino wahi amba phongdok tir kari gi no adu orga de phongdok pa ngamoi da leiraga de mana governor na pia la abanina noi khulai singdo tawro khoi loina ma inghal lage hairaga ngamdramnina ai khoi khulai singdo loi pithok piro noi kanamta yawbirno kaino akhoi gi national force yawbirno amta yawbirno adu ga akhoi se pho ta su waro bulai maramde marai bak se kai bada moi manipur police hairoi do ni manipur commando hairoi do ne ba adu oraga de isa isu mayam moi mamang da so kan kaino irei bak de isa isu ni moi leitar di manipur leitar de khoi su lei roi do ne thongna lai na amta su mating phudo oba nate ba aduga achai de imai bel angang no bida di chaina ga kal thongna lai ba isa mayam am lai ba se sisu pen de moi mogi nupi angang dam nuksiba marai bak ti nuksida bo oina ui masi matung da di tadok piu narai bak kai ba noi lei roi noi su na thong ni khina tawraga army laksa san no central force laksa tap tana thengai na chi aduga moi misang changa ga phamule pyar namit usalaga nakan thaidok kodo adum tagdi media ko tang thadok piro haijage swai dan han imphal east miyam amna kaigino na khoi gi rally ga lakwa da moina ma da chaina kaladana thongna lai be activities to adha moina ai adu lakse dana moina dabi ta lakwa moina mating budoi do handa mukti central army singna ai khoi gi praja nai ra pamatam da moi gi na gi activities ullo utraga de uniform thadoga lao khoi myam itung lar thabak da bina chi haiba wafam bugai alangkhana ichinima mahin chief minister lui biren singh chu popular government sem dinga delhi ajot hongkilya kinin hilanga phokak chaw torbunglang boina hephalo heldanin manipura hi chamna ahitan khale khat ki het tu thema chamna sa popular government sem do ding thu asein achu sei na video neu khat ga ve ki thi tv Religi handaki journey se yam phabai tare hana dagi do mai koi khanari ba haiba tare marak ki kanguk ki marak ta dum unaba civil society unaba MLA sing unaba dum tawe do handaki si ba te na party ki high level dagi workana BJP की ओइबा MLA के पुन्ना पुल्ल कांदा मणिपुर से मरोइना अथुबदा शांति हंजलकपा
aduga khoi punna hana gi duaina nusi chana leminna ba aduga sakot thorangi lamda mang satna ba haidana adugi meeting ne adugi meeting du dai khoi bhaspa gi Bharatiya Janata Party gi khoi kunthra ga taret ki manungda khoi kunthra ga mari loina yawi ahum amadi amana honorable amana mapa kudakta mama le manem pori tabadigi angare ani mono hospital da naraga leba aduna meeting su yam positive hoy koi BJP gi leader leader general secretary aduga in charge mayam pulla kanda koi punna athoba matam da manipur da shanti hazal halakpa aduga assembly da koi punna yaudana function to bo to honna bai base madugi line to da koi lai aduga second point da aina thengdar aise aina thengda jarakpagi maram si kano ma kai mo dagina koi ki thokiba May 3 2023 ki May 3 dagina huji hause sai ani makai che masidai da koi border area sida kari phibam hanagi phim hanaga mayamam nei gre koi sumaina khun henkalakpa adu torpa da torpa so many things like re madu irang du thogro matungda kamai tauge ai nai survey ma ai dali satring ai tonga nai koi gi oiba satellite ki kari gi mayam ma private bi tawdanga study taw madugi study taw wakanda yamna alarming oiba haitare alarming oiba pot khara leiramba alarming oiba pot khara leiramba new villages adigi new deforestation yamna ni painingai oiba haitare haidi 23 May gi May gi matungda ni ko aduna masi swai hairu ragdi gi dongni swai da di thajai ga thajadega longi seli ga setega adagi lairi hai haite adagi anu bari baina taurga leibuni na swai dai appropriate forum oidre yam alarming oidre irang manung sid leiram iba potse ai noi de copy ma foreign pijerong be si copy ma yam share to ga media to view anu go village hana leiram da pot 23 dagin 25 hogi manung sid hamkalakpa adagi park sanna forest si satellite mapping ni ko big no boy wani am chau na to burjan ana sigi mayam se kitang ada hayog dragadi haidana ai ji madugi thengdaraga leiraga ai appropriate forum da si am alarming were haibadi government machinery sing sisu changni bra changdabra kamai tawrige ki dawrige si madana matak tagi higher authority dagi natradi yar roi haidana adamai tawna higher authority da hairi ba sigi report se ani sigi report se mane sina deforestation gi ne simana khagi village sangle bagi hairba ani si report fazana piram khare adu soidana action khara lawrkani na kali border gi su luckily border gi su si border gi secretary to border management gi secretary do lakhre ma gai ga su han ngasai ada wari sabada nahan gi fencing ga tawr mu kholam do ma adu gi damakta yam seriously masa lakpani ma survey to guni sarkani yengani adu yarge bharat sarkar gi order ni yam thuna tawnu tawmi na ngon su information pi asi ge gan About these new villages, in which part of this new villages are coming? you know just I detailed report to the already included in the report so just you kindly see in the Ni PM na di Manipur tuna santi po na baka na honor resettlement tawri do nahan kang kangwang udra khulai ba bisin na kapak policy mtang kai habini yung mapam khudimakta community khudimakta afaba fatba loi leigani wada du aina am nungai jabdi ngasi pegi aigi twitter su tawjagra bani adu kano Facebook su ngasi akhoi gi gorkha regiment gi kangbu salakana mapam du haktheng na soi ba kholi ba tawri ba moi gi kapai mapam du gi mi mayam ngai ben su unara kanda koi lei khokna koi ma somda su operation tawri kholi mathang tawri kholi kan tawri ba sigi confidence building se it is a good aduna si community amakata dana ta both side da hairi ba matam sana preventive oina
ꯊꯣꯛꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯅꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯏ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ tutung ta chapa ho thil bol hin BJP te to gon ho hi atam zo amol pho sa hi in PR hi popular government in ain khel ngei ngei le mai thlei ho thu thu a state hi a center government hi a adei de a hin bol ki diu chu hi in e hon separate ti a eu wang wa hi Manipur state government no ya hin ala yuvin imabanu achal jing theina pen chu tauna hi ti sumi lovin tauna nampi hamphat na ding kop jing ding mangput inei jing diu sumi lo dingin achaina ke ya kiti naw hi sa o hitin dunia dinga hichen hin chaita ti we